Semet nang le tumpan nili hin pen hamren town nili president hoya hin pen tumpan pachini kang tung isia bangke hamren town committee mate municipal board election 2019 aningkan pen bilo pen la soteng pen langdam polo te kedam tang 2023 December ache close gi binai setame alang le tum BJP alam thi bange nili tumahin pen ke isi hini alam Karbi Anglong rar phanta pachini nang kogi athe alang tum kachinia bangke jongsi town committee election municipal board election bikok polutang te ladak itum MP election prang bikok polutang te ladak ituma party aphana kana hok thepikji upensalang tum BJP sita piniana bangke ningkan phopar epta cyclone truck extended aphita non bangke cyclone truck si dam bom lo cita pini town committee election of harman municipal board election of harman lamthei sita Karbi Anglong Tumas council penke radaphan alang letuma de pen pachon chepin la sojoini pensi pini alang letumhan pulo si kerenji che theklor potong election bi ai hedet ma mateladak hamrena town along ason nila kapre ka town lam ningji stah dak hamrena town along ke theklong lo pini town committee along a department along kam ke claim achukomar atumta sakuria latumta ladak dormaha ke pp pencheng lo la bujar ajo lapu han ke jorlen hala ok bujar len ason ke sapha phe pin ke damamasi une pensionak thak khula bujar banalong hitia bujar along pani sihajong ne state corner meeting ke do hadak kasa or awe sida ka bangke alang tum bangke non alom Karbi Anglong a CM hamren arong sopi nang ka homriji pupen so cheng la pen hamren arlo nang ka homri pupen si la collection aputhak ladak municipal board pen ladak hem dukan kibi la so lahaya dukan a fee lahaya dukan a room bhara room pensi lahai pensi alang tum bangke dak penan dak kam ke klem chokoma tum han sayang ding ka pache klem phan la son si thek dun long lo nil tum hin pen ke asila son pulute tum ning dukpik hamren along ke do arat anabang ke ning dukpik hangyang athe ladak hamren town along dak ningkan troxiner kep aprang ke ilitum dak council office do laswa council office along ta council foundation de ta ho ba kaprek ladak katalon do halaso katalon along ta aprang ningkan phofrang ke ladak usumar tumpen drawing competition ba quiz competition ba ajo ke cultural night lason ki bibi theglong seta pini BJP a government ki wang pen ladak lahai ki bi ka phielam lo nilimethang dukan so kulat so jerso do ladak sound system kupine kerong pon seta me ladak abila bangke nili 60,000 anan kabunai pidundo seta niliphan suri photrok apoisan da nange payment nang pa jurjeje lason se theglong lo zila soteng langdam pulote hamren along bangke kaching thur ke aphi big alam lo ladak bangke aphi ong chilut ong chilut chok lo non bangke hamren town lo abangke nitum APHLC ahin pen ke langdam bangke lasinon prab jin pen ladak hamren town lo kodak dak si tuar kahai noma lapen ke lat kodak dak si kijuna langawar sai ka wema koloswa area si hamren town alo line miringa meke lema lahai khaddo kawe alang tum Karbi Anglong Tumas council pen prabjin pen lahai ke langchari phansin nilu pen ke chuningri lapen ke damtang APHLC a party hin pen hamren town along polling session bangke polling cricket home do lada cricket home kreni la sondo seta la anang bongpen la ward shoksiang bongpen polling son cricket home do la cricket thomang bongpen ilitum APHLC party pen ke number 1 nili nangthan po ambinong polling station APHLC sikhai malong polling station APHLC sikhai rongchingdon polling station APHLC sikhai rongkarbi polling station APHLC sikhai lapen harlong juwe APHLC sikhai lapen hamren habe polling station APHLC sikhai lapen ujen dongka terangkang terapies hadak ka APHLC sikhai laso teng pen langdam polote pini town committee election ki bi haihedetke bangke dak ki ong dung town committee ki ong dung municipal board along ke ladak APHLC pensi non kewangji man tule bisita ba kewangji langan nile bisita ladak APHLC party pensi high vekji po bangke
pini la so press conference hin pensi wai dak pen kar biang lor han pachinil la penil election aprang aning jilo nang la tumang nu press media nu senilo hamren town lo ke APHLC pensi ki ong dung adem hai pusi pulo asio hasu hot nilining ki bi nei a polling station lo dak harlong yue a PS a polling station hello sta dak bang nilining ki bialam thi bangke la dak amunit pen kachi dillong abedet la dak amuni kachi dillong abe bangke dak MLA do dak pen socheng MEC adung pinak la pen dak board chairman do VDC chairman do dak kapre ka political leader tum do pik posi dak bangke hai ni pusi nila hasu ta pang dak lo sta nona bangke hai det la dak ta halong velong ta asi ning ke the bangke hamren town narlo voters ke do ana phanta nil tuma party hin pen hamren town APHLC hamren town committee area hin pen kachuro bangke hamren town narlo ke do arat voters ke do an la voters long ke do an songja po ma abang phutum ana phanta nil tum party hin pen ke ninga klong pen se chu deng lo la pen pajir lo la pen aku ke wang jilang ani same la non nang le tum APHLC party phan vote nang ke thaba voters ke do an sung krehini bidi krehini pen noi jat pen noi karbiang long ara phan karbiang long autonomous council long next 2027 emissia election APHLC party phanang pe haidun vek po buse ka do be phanda chuning rilo la pen 2025 MLA election da karbiang long dimahaso 2026 aningkan same APHLC pen MLA candidate place thai la so MLA long same nanga chirap nanga chitu dunia phansi karbiang long rat APHLC phan ka support voters ke don phanta nilitum hamren town APHLC committee ahin pen ke alang tum phanta chuning rilo ke dam tang MP election of Frank ASDC tum pen si rada phan kapachini alam the ali flat ta chuning rian lo ka peklang do hala bang so lo long ASDC party pen ke tok pon la hello BJP party tum ke inkan ke bang bong kar biang long phan development alam ta la pen hempre alam ta nang chobai pe melo pusila da ke tok la si BJP ke hempre a hutur lo tribal hutur lo pusida BJP pan ASDC tum ke tok la pu bang ke BJP ke hempre kroi kri usidak kitok pera depan peklang lo serta ASDC tum thot Februari ciklo tarik kresir kep ladak lang tum lang lo tum the lang lo tek long ladak la tum doktor tuliram ro hang sarapan cetong nam lo la pen akut la sonak taksi la tum tarik kresi mars ta ko asama ci minister pan cetong dam putalang litum da cetok do lasi BJP ke hemprek kroi kre la pen tribela pan inghon he hemprek hutur kai hutur putok pemis na melang litum BJP pan cetong dam si BJP pan ka PH ya pan si ASDC party tum ke dam tang election hot Jotson be ke hai ASDC pen thordon si alang litum la bangso election na bangke regional party tum avut ka chethak ye panalang tum claim don lo la sila bangke ASDC tum alang tum methang kaning je lam si amethang ang thi si la tum ke che yoi tho som lo la da alang tum ke tok teng ki yut sia phar long ke tok do la tum no la bangso election hot ke dam tang MP election of pan sipulo la so election hot bangke komat ma hempre ke phan ka chut ka chobe ka chong thui khe hutur la so party phan pang thek pe me pen vut pen pape rem nang po pusi lang litum dak tok lo la si vut a riyola teng pen pulo tang te ASDC tum si hempre ka men pen ada phan ka chong thui la pen rada phan ka chobe party pusi vut a riyola teng pen ke itum thek long lo la si APHLC tum aphan dak hemprek ke kroi krea party pule tok sita vut ang thek pen abang ke ASDC tum si hemprek amen pen ada pan ka chong thui puang thek abang ke lang le tum ke tok teng pen tum thek long lo la pen BJP tum pen pajir pu pen hemprek long ji mene pualam ta lang le tum election e sekta rat pan ke than pon te tum thek long lo la ke alang le tum hemprek amen pen apokere engia phan ka choklem a party a kam pusi
นี่เลยปีนี้ละบางโซรัฐเทงเนาะนี่ต้องตัวพันจงปอนโลดนเถื่อบางแกซาร์เอลวินแต่เรานักแกหายลังลีแกการเบียแค่ยังบ่งแกเทคเซอร์บางละเป็นแค่พันกังฮอนบางปุสีละอันนั้นนี่แกลิตมลังลีพันแกตีนsetelah non malam malam alang li sosial media long alang li pan ke tek tulong la ke $60 lampen karbiang long arada pan kapamang hua lam si alang li ka ningjes pusin ini hen pen kamat hadam alang li kaya pan jing hon pusi kipu setame alang li putulo kaya pan yong si jing hon pulo te ko pine son bak claim nang gi claim nai pote ruling party long si dudunang kok lo a party ke ni BJP long dudun de seta ni BJP a party to long si kam cherap dun bo alang li ke ning je BJP a party tom ke tribal phaning hon he $60 phan tapi phuk ye phan si kai ta BJP tum claim bom a the la tum keng sang BJP tum ke bihari bongali ke che keng sang a begi dun ane ga pithe ya kam lok sila tum ke claim la si alang li ke khe phan ching hon polo te hala keng sang a phan ane ga pithe alom ga pithe a begi dun BJP long yang si alang li kam cherap dun bom polo tang te la bang ke alang li khe phan ka ching hon pu ke ning ye yong chot lo alang li ison na bang ke ap pok phan pe nak lo me thang yong yong ale phan lo hini bang ke BJP ye phan ka pe hai yi kapang tang ya yakong apithe yi po phanalang li indirect pen la son sia lang li la $60 ajakong alam pen radang no ko wan thu la bangke alang li hok hak BJP atum ke toy teng pen si dakar biang long politics pir khelong kar bia khe phan tribal khe phan nang ke thak dun ja BDC ke claim pos ni li alang li hin alang li pan ni li pu poning tu la pen ki yut sia bangke karbiang long non ke wang dia por hut BJP atum hemprek alam la pen development akam ta rada pan ka chobei binong po bang ke litum thek long dak lo la si ke wang jilang town committee election pen cheng lo assembly election la pen mo council elections tame APHLC phan ke dam tang nang cherap dun son thot nang cherap dun lo te hok pet karbia khe tum la pen tribal la khe tum ke reng ya tawar ke lan chot lo ta sinanga cherap dun thubom ye panele hen pen la social media pen ajok kadu we panta chuni ri pen si ke wang yar ni karbia khe la pen tribal tum aning is do thekji kuning the pen do we ke dam tang bun nang ajok dun rat an panta suri kardom tula kardom